a record victory target of 549 runs. South Africa's bowlers reaffirmed the Proteas' dominance in this match just before the end of the day's play. Fast bowler Marco Jansen dismissed opener Yash Jaiswal for 13 and spinner Simon Harmer rattled KL Rahul's stumps on 6 as India limped to stumps on 27 for 2. Samantha Mari, SABC News. A dream delivery for... From sunshine to sun rays and rain, let's shine a light on today's forecast. Our weather team is on standby with the details coming up next. Thank you very much and a very warm welcome to the weather desk. Now let's take a quick look at what to expect in our weather details for this evening going into tomorrow. Clear skies can be expected over the southern and eastern parts of the country, but rainy conditions expected as you move into the eastern regions. Scattered showers, 60% chance of those showers and rain expected in parts of KwaZulu-Natal into the Free State, Gauteng, Mpumalanga, as well as Limpopo and the eastern parts of the northwest, but isolated as you move into the central and eastern parts of KwaZulu-Natal, northeastern parts of the Eastern Cape, central interior and the central regions of the northwest. Tomorrow, those rainy conditions expected to continue at a 30% chance over the Eastern Cape, KwaZulu-Natal into Mpumalanga, Limpopo, as well as Gauteng, Free State and the Northwest Province. Isolated showers and rain also expected along the south coast and adjacent interior. Clear and sunny skies can be expected over the southeastern parts, or rather the southwestern parts of the country. We do have some weather warnings this evening. Yellow level 2 and a level 4 warning for severe thunderstorms over the northeastern parts of the Free State, parts of Mpumalanga, Gauteng, as well as Limpopo and eastern regions of the northwest. So please be on the lookout for this severe weather this evening. Tomorrow, Highveld fire danger conditions expected over parts of the Eastern Cape, Central and Southern Northern Cape, as well as the northeastern parts of the Western Cape province, where runaway fires are highly possible. Overnight temperatures are expected to remain fairly cool for most parts of the country. 19 as a minimum in Durban overnight, Mnambiti 14 overnight, 11 in Ermelo, 10 here in Johannesburg, up north in Messina 20 overnight, Bloemfontein reaching a low of 14, 16 in Gqeberha, 17 as a minimum in Cape Town. Maximum temperatures expected to remain fairly hot for most parts of the country. 25 in Joburg, 27 in Durban, Cape Town 28. Sutherland will be hot with a maximum of 31. That's all from the weather desk. As the news cycle comes full circle, we thank you for joining us on this journey of discovery and insight. Until tomorrow, stay informed, stay engaged, and good night. The best of the good life is back next year. And to celebrate the return of Top Billing, Jonathan, Fez and Ryle reunite for a road trip to the top beaches in SA. Not a soul inside. Private beach? Yes. We need to get down there. Oh man. And some familiar faces gather at an epic celebration. Don't miss the Top Billing Reunion Special, Thursday 27 November at 7 p.m. S3, open up. This is Georgetown, the capital of Guyana, a tiny South American country that sits right on the edge of that mighty Amazon jungle. Now I'm here to meet super talented Guyanese chef, Delvin Adams. There he is. My man. So here we are, a couple of city chefs deep in the steamy jungle, cooking for a tribal chief who's due any minute. We've got to focus. Time. Dinner time. Ladies and gentlemen, please enjoy. Lots of exchanging. Yes. Which is good news. They didn't push the plate aside, so... No, and they're digging in. Gordon Ramsay Uncharted, Sunday at 5 on S3.
Hoofnuus vanaand, oud-president Zuma se skoonsister bepleit die veilige terugkeer van haar 3 seuns en 5 kleinkinders uit Oekraïne. Die 16 dae van aktivisme teen geweld teen vroue en kinders word amptelik in Midrand bekendgestel. En 2 kalkoene spring weer vanjaar die dankseggingseete vry nadat hulle presidensiële kwytskelding ontvang het. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. 'n Familielid van oud-president Jacob Zuma, wie se seuns deel is van die 19 Suid-Afrikaners wat in Oekraïne vasgekeer is, wil hê diegene wat die mans onder valse voorwendsels na Rusland gelok het, moet vervolg word. Zuma se oudste dogter, Nkosazana Bonganini Zuma Mkube, het strafregtelike aanklagte teen onder meer haar suster, Duduzile Zuma Sambutla, aanhangig gemaak vir haar beweerde betrokkenheid in die werwing van die mans om in die oorlog in Oekraïne te veg. Zuma Sambutla het intussen 'n saak van bedrog geopen en voer aan dat sy bedrieg is. Die 19 mans doen voortdurend 'n beroep op die regering om hulle veilig na die land terug te bring. Oud-president Zuma se skoonsister Pumla se 3 seuns en 5 kleinkinders was glo deur familielede gewerf om in Rusland as leiwagte opgelei te word. Hulle was glo werksgeleenthede beloof na voltooiing van die opleiding. Zuma sê nadat die groep in Rusland aangekom het, moes hulle kontrakte onderteken wat in Russies geskryf was. Die mans het hierna uniforms, gewere en handgranate gekry en was met Russiese troepe uitgestuur. Sy sê dat haar seuns en al daardie mans nie eers messe ronddra nie. Hulle weet niks van gewere nie. Kan jy jou voorstel dat jy gewere en handgranate gegee word en gesê word om in die oorlog te veg? Hulle het nie geweet dat dinge so sou uitdraai nie. Zuma sê sy het oud-president Zuma gevra om in te gryp. Sy sê dat sy met hom gepraat het en hy het gesê hy was na Rusland, maar het nie met die Russiese president ontmoet nie. Hy het ook 'n brief geskryf en geld gegee sodat die kinders terug huis toe kan vlieg. Hy sê hy het ook versoek dat hulle uit die gevaarsones onttrek word, maar niks het nog gebeur nie. Volgens Zuma was haar seuns vir jare werkloos en hulle was desperaat toe hulle die sogenaamde werksaanbod aanvaar het. Sy hoop dat haar seuns en die ander mans lewend sal terugkeer. Rusland het 'n Europese teenvoorstel vir vrede in Oekraïne afgemaak as onkonstruktief. Europese bondgenote van Oekraïne het die VSA se 28-punt plan gekritiseer as ten gunste van Rusland en 'n gewysigde voorstel gemaak. Rusland sê egter dat die plan gegrond is op gesprekke in Augustus tussen die Amerikaanse president Donald Trump en sy Russiese amptgenoot Vladimir Putin. Die Kremlin sê hoewel Trump se 28-punt plan nie finaal is nie, dit 'n goeie vertrekpunt is vir onderhandelings. Die Russiese minister van buitelandse sake, Sergei Lavrov, sê dat sleutelaspekte van Trump se plan gegrond is op samesprekings in Anchorage in Alaska. 'n Voormalige Russiese ambassadeur in die VSA, Yuri Ushakov, verwerp die wysigings wat Europa aangebring het aan die plan. Hy sê die gewysigde plan is met die eerste oogopslag onaanvaarbaar. Ushakov sê dat Rusland wag dat die VSA formeel direkte onderhandelings versoek, maar sê dat geen datums ooreengestem is nie. Slegs ure nadat Rusland gesê het dat hy bereid is om Trump se plan te gebruik as 'n onderhandelingsraamwerk, het Moskou 'n reuse aanval geloods op sy buurland. Volgens die Oekraïense president Volodymyr Zelensky is 22 missiele en 460 aanvalshommeltuie gebruik in die oornagaanvalle. Minstens 8 burgerlikes is dood en 34 beseer, terwyl 3 mense dood is in 'n Oekraïense aanval op Rusland. Die hoof van Sudan se Rapid Support Forces, die RSF, het 'n skietstilstand van 3 maande aangekondig wat onmiddellik van krag is. Dit volg op die Amerikaanse president Donald Trump se verklaring dat hy sal ingryp om die konflik in die hongersnoodgetuisterde land te beëindig.
Die aankondiging kom ook maande nadat die FSA, Saudi-Arabië, die Verenigde Arabiese Emirate en Egipte 'n 3 maande lange skietstilstand in Sudan geëis het, waarna 'n permanente skietstilstand moes volg. Die oorlog in Sudan het in April 2023 uitgebreek na meningsverskille oor die integrasie van die Sudanese gewapende magte met die paramilitêre RSF. Duisende burgerlikes het gesterf en byna 12 miljoen mense is ontheem. Verlede week het Trump aangekondig dat die FSA daadwerklik sal optree om die oorlog te beëindig nadat die Saudi kroonprins Mohammed bin Salman sy betrokkenheid versoek het. It was not on my charts to be involved in that. I thought it was just something that was crazy and out of control. But I just see how important that is to you and to a lot of your friends in the room. Sudan, and we're going to start working in Sudan. Die hoof van Sudan se paramilitêre RSF, Mohammed Hamdan Dagalo, het 'n 3 maande lange humanitêre skietstilstand aangekondig. Dagalo het ook internasionale samewerking aangemoedig, veral van die Quad lande, Australië, Indië, Japan en die VSA. Intussen het die diplomatieke adviseur van die president van die VAE die Amerikaanse pogings om die konflik te beëindig verwelkom en die gruweldade wat deur beide die Sudanese weermag en die RSF gepleeg is, veroordeel. Lede van die Direktoraat vir Prioriteitsmisdaadondersoeke hou vol dat hulle net opdrag gegee is om te bevestig of die inhegtenisneming van die vermeende misdaadsyndikaatlid Katiso Katie Molefe by sy huis in Sandhurst, Johannesburg, regmatig was. Verskeie senior beamptes van die Valke het voor die Madlanka Kommissie verskyn. Vroegere getuies het aangevoer dat die Valke na bewering by die taakspan wat politieke moorde ondersoek en die spesiale taakmag se klopjag op Molefe se huis in Desember verlede jaar ingemeng het. Beamptes van die Valke wat betrokke was by die klopjag waar Molefe in hegtenis geneem is vir die moord op die ingenieur van vereniging in Gauteng, Armand Swart, het voor die kommissie verskyn. Daar word beweer dat die lede by die operasie ingemeng het om die vermeende misdaadsyndikaate te beskerm. Maar die Valke het aangevoer dat hulle na die huis gestuur is om die aard van die klopjag te bevestig. Reason why I needed the reference number is to report back to my superiors as to, like, normally what happens, I have to report back using a reference as to, we engaged with the investigators there and they were engaged with this operation using this case number or this inquiry number. Adjudant-offisier Paul Gadebe van die Valke het getuig dat beamptes nie by Molefe se herehuis opgedaag het om by sy inhegtenisneming in te meng nie. There was no reason for me to interfere with anyone's duties. As soon as we arrived on the scene, it was clear to us that it was a legitimate police operation. Die teenoorgestelde bewyse oor die Molefe klopjag het die kommissie laat wonder of daar spanning tussen die SAPD en die Valke is. I think the way we operate, because we are very much about collaboration, it is very important that we are not transactional. It is very important that we maintain very strategic partnerships in dealing with people. From myself, I think I normally enjoy quite a rather say courteous relationship with my counterparts and able to get ourselves moving forward in doing things. But to answer your question, I think it would be a big lie if I told you that there was no kind of simmering tensions in certain quarters. Die kommissie moet nog getuienis aanhoor van die beampte wat die finale magtiging vir die Valke-spanne se opdrag sou gee, die afgetrede oudhoof van die Valke, generaal Godfrey Lebia. Dit nadat daar voor die kommissie getuig is dat die versoek om bevestiging glo van die topbestuur gekom het. Volgens die finansiële hoof van die SA Polisiediens, luitenant-generaal Puleng Dempane, het sy altyd verstaan dat die politieke moordtaakspan bloot 'n provinsiale span was.
Dit impliseer dat die span nie die nasionale politieke moordtaakspan was, wat dit binne die nasionale bevelstruktuur sou plaas nie. Dempane het getuig voor die parlement se ad hoc komitee wat korrupsie en politieke inmenging in die polisie ondersoek. Haar stelling weerspreek die weergawe van die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mchunu, wat gesê het dat die taakspan nasionaal was. I have always known this team to be called the PKTT. I do not participate in the INC structures and all those structures that the project leader together with the National Commissioner would be participating. For the purposes of my function, which is to confirm funding, I have always known this team to be called PKTT. I cannot confirm to say the minister misled. Perhaps such discussions did take place elsewhere, but I cannot vouch for such. Die voorsitter van die Nkabinde-ondersoek, afgetrede regter Bess Nkabinde, het die direkteur van die Nasionale Vervolgingsgesag, advokaat Shamila Batoy, versoek om saaknommers en dossiere te oorhandig wat met die misdaadaanklagte teen 19 lede van die Cato Manor polisie-eenheid, bekend as die Death Squad, verband hou. Dit volg na Batoy se getuienis in die ondersoek na die geskorste Suid-Gautengse direkteur van die vervolgingsgesag, advokaat Andrew Chauke se bevoegdheid om die ampt te beklee. Chauke is in September geskort, 2 jaar nadat Batoy hom by die presidentsie aangekla het dat hy die NVG in oneer bring. Voorlopige syfers toon dat Gauteng tussen 1 en 3 miljard rand tydens die G20-beraad naweek gegenereer het. Die Gautengse premier, Panyaza Lesufi, sê die provinsie het 'n belangrike rol vervul in die aanbieding van die geleentheid by Nasrec suid van Johannesburg. Lesufi het teleurstelling uitgespreek oor aanvalle op sommige internasionale afgevaardigdes tydens hulle besoek. There was theft or pickpocketing of delegates representing Vietnam at Checkers Sandton City Mall, where their cell phones and their luggage was stolen. Because of the systems that were put in place, within the limited period, 4 suspects were immediately arrested. At Da Vinci Hotel, 1 suspect was arrested for imposition of firearm without proper permit. At Mercure Hotel, Ferndale, there was a theft of firearm from a member of the SAPS and a possession of firearm and ammunition. Lesufi sê lesse is geleer tydens die aanbieding van die beraad. I don't think that we managed to put the language interpretation tools available to those that don't speak English. I think that's one area that we felt that as a province. Gauteng sal binnekort die aantal werksgeleenthede wat tydens beraad geskep is, bekend maak. We will on Tuesday next week deliver the midterm budget statement. We will give numbers around the number of jobs that have been created by Gauteng, which is about 200,000 in the last year, which is more than any other province. Lesufi het ook aangedui dat die beraad nie net 'n groot toestroming van besoekers na die provinsie gebring het nie, maar ook 'n groot vraag na toekomstige belegging geskep het. Chantal's getting an insurance deal. Hey, listen, darling, I have got you a real zinger. That's interesting, Colonel. Well, I've got 12 zingers. 12? 12. 12?
And I got them fast. And that makes me smart. Correct. Why settle for one quote? Compare 12 and find bed. December, you know how this works. You get 3 wishes. Okay, Mango Groove playing Christmas songs. Excuse me. I said Christmas songs. This could be a Christmas song. Wish number 2. Let's go. I would like my whole family from all over to be here with us. Welcome to summer. Auntie Shirley, jolly, jolly. Not one of ours. And now I wish for a big Christmas feast. Yeah, but first, we shop. Those are nice. You know I said feast. Do you think I was gonna cook as well? Hey. Genie out. That's it! I can't take this anymore. I can't! I give up! I'm sick of struggling for survival! I need something new. I need something fresh. I need that is the next new. big thing. The last man home is not alone. Things are about to get messy. Why do we have to sing for that guy anyway? Well, how's this? Pretend I need the money and I hate my job and you're staying at my place, so you owe me. Time for toys and time for tears. Alvin and the Chipmunks, Sunday at 7. S3, open up. Die staande komitee oor openbare rekeninge skoor waarsku dat die parlement lamgelê sal word indien hy nie sy oorsigrol vervul nie. Dit volg nadat die voormalige uitvoerende hoof van die padongelukke fonds, Collins Letsoalo, nie voor die komitee verskyn het nie, ten spyte daarvan dat 2 dagvaardings aan hom beteken is. Skoor doen 'n ondersoek na moontlike wanadministrasie by die POF. Hy wil hê Letsoalo moet rekenskap gee oor wanbestuur, finansiële onreëlmatighede en besluite wat tydens sy termyn by die fonds geneem is. Die komitee sê indien Letsoalo nie môre opdaag nie, sal hulle oor die pad vorentoe besluit. At some point, we must think about the precedents we are setting. Because what we allow, everybody else is entitled to it. And Parliament will be paralyzed for good. So it's important that we apply the power that we have appropriately without being overzealous with it. Gevalle van geslagsgebaseerde geweld in KwaZulu-Natal het drasties toegeneem. In al 7 van die provinsie se distrikte was daar ook 'n skerp toename in seksuele geweld teen kinders onder 12 jaar oud. eThekwini, Umgungundlovu en King Kaitswayo is as brandpunte uitgewys waar baie van die gevalle voorkom. Opnames toon dat 3 vroue daagliks deur hulle lewensmaats vermoor. Geweld in die provinsie. As part of our interventions, gender-based violence and femicide activists are now deployed at 184 police stations throughout KwaZulu-Natal, where they provide survivor support, conduct follow-ups, and lead school-based prevention programs. We are particularly concerned as we approach this particular festive season of the kids and where they are going to be during the holiday periods. And much of our children end up on the streets unattended to by the parents and adults who are supposed to look after them. Die regering sê hy gaan meer gemeenskapsgebaseerde programme implementeer om groter bewusmaking te skep. Die veldtog het tot dusver meer as 39,000 gemeenskapslede reg oor die provinsie bereik.
En nou vir die markaanwysers soos om 8:00 vanaand. Die minister van Wetenskap, Tegnologie en Innovasie, professor Blyden Nzimande, sê die strewe na wetenskaplike kennis moet ter bevordering van gemeenskappe wees en sosiale ongeregtighede regstel. Nzimande het die 10de jaarlikse wetenskapsforum in Pretoria geopen en almal wat in wetenskap belangstel aangemoedig om as lede te registreer. Die primêre doelwit was om 'n platform te skep waar enige iemand wat belangstel in wetenskap, wat bekommerd is of opgewonde is oor die rol van wetenskap in die gemeenskap bymekaar kan kom en dat ons 'n nasionale gesprek kan hê oor die rol wat wetenskap in Suid-Afrika moet speel. Dit het ook as doelwit gehad om Suid-Afrika te bemark as 'n gesogte vennoot vir internasionale samewerking en dan ook spesifiek om Afrika samewerking te bevorder, om al die lande van ons kontinent bymekaar te bring om op 'n Afrika-agenda te werk. Waar ons begin het met 1500 mense in 2015, is daar vandag al reeds meer as 7000 geregistreer en ons is baie opgewonde ook om te bou op die platform wat die G20 voorsitterskap gelaat het vir die Science Forum South Africa om 'n jaarlikse hoogtepunt nie net in Suid-Afrika, maar wêreldwyd te wees vir almal wat belangstel in wetenskap. So SADiLaR het ten doel om navorsing en ontwikkeling vir en in die Suid-Afrikaanse tale moontlik te maak. Ons is 'n digitale taalhulpbron infrastruktuursentrum wat die ontwikkeling en stoor van digitale taalhulpbronne fasiliteer. Ons doen baie skills development en ons probeer ook kultuurerfenis beskerm in die groot taaldatabasisse wat ons ontwikkel. Turn up epic with these incredible deals at Tops. Like any Olive Brook wine, exclusive to Tops. Buy 6 for only 250 Rand. Belgravia 440ml cans. Buy any 2 6-packs for only 220 Rand. Or Jameson Select Reserve Blended Irish Whiskey for only $499.99. Deals valid 24 November to 7 December. Only at Tops. Turn up epic. Not for persons under the age of 18. Irresistibly smooth chocolate to put the world on pause. Lindor, made to melt you. Give the gift of bliss this festive season from the Lindt Master Chocolatier. How? When I got here, the vibe was mwah, mwah, mwah. What's no Malume? Malume what? Next thing, vote. Okay, phone out. What color? Ding dong. Steering wheel, tabletop. Bah, bah, bah. Everyone's going wham, wham, wham. I go va, va. Add some va, va, va to make your summer triple amazing. Get the large triple decker and a free 1.5-liter Coke for only $1.99. Dip in his pizza. Try something amazing.
Die Suid-Afrikaanse cricketspan is nog 'n dag nader daaraan om 'n geskiedkundige toetsreeksoorwinning op Indiese bodem te behaal. Die Proteas het al tweede beurt in die tweede toets in Guwahati gesluit verklaar op 260 vir die verlies van 5 paaltjies. Dit het aan Indië 'n onwaarskynlike oorwinningsteiken van 549 gestel. Indië het die dag op 27 vir die verlies van 2 paaltjies afgesluit, steeds 521 lopies agter. That's well struck. And he'll get 6 for that. He moves into the 90s. Oh, he's cleaned him up. Spot him, what a pity. It's so unfortunate for Tristan Stubbs. Probably looking up there, those windows are open, and there's the declaration. He's called them in. That is the end of South Africa's innings. Harmer. Edged, and there's the breakthrough. That one wasn't nearly as short as the others. His eyes lit up. He thought boundary through the offside, but it's an edge through to Verena, and South Africa have their first. Gone! Impact he has made in his very first over. In this innings as well, a dream delivery for any off-spinner. The drift in the air, and then finding the gap between bat and pad. 6 Springbokke is ingesluit in wêreldrugby se mans droomspan van die jaar wat opnuut Suid-Afrika se huidige oorheersing van die spel beklemtoon. Benewens die rugbyspeler van die jaar, die bokhaker Malcolm Marx, is Marx se mede-benoemdes Pieter-Steph du Toit en Oxenche ook ingesluit. Die stit Thomas du Toit, loskakel Sasha Feinberg en Ngomezulu en die vleuel Cheslin Colby is ook lede van die Droom 15-tal. Al 6 spelers het uitstekend vertoon die seisoen met Suid-Afrika wat tot dusver 11 uit 13 toetse gewen het. Die laaste bokkragmeting van die jaar is Saterdag in Cardiff teen Wallis. En net voor ons groet, danksegging in Amerika gaan gewoonlik gepaard met 'n kalkoenete, maar 2 voëls het die spyskaart hierdie keer vrygespring. Waddle en Gobble van die staat North Carolina het genade gevind in die oë van die Amerikaanse president Donald Trump. Gobble is die kalkoen wat amptelik kwytgeskeld word, maar Waddle, die alternatiewe dankseggingskalkoen, het gepronk in die Withuis se mediakamer. Volgens tradisie kry 2 kalkoene jaarliks kort voor die groot dankseggingsvakansie presidensiële kwytskelding. En getrou aan tradisie het Waddle en Gobble gisteraand in 'n luukse hotel in Washington DC gebly. Die 2 kalkoene is tydens 'n aanlyn stemming van North Carolina studente gekies en sal na die seremonie na hul tuisstaat terugkeer waar hulle hul ou dag in luksheid sal deurbring. Dink nie te sleg nie. Dis waar ons moet groet. Tot môre aand. Totsiens. Goeienaand, baie welkom by ons. Ons kyk na die weervoorspelling. In die westelike helfte van Suid-Afrika sal dit vanaand mooi weer wees oor die Noord-Kaap en die Wes-Kaap en dan in die noordelike oostelike provinsies van Suid-Afrika wyd verspreide baie wat ons kan verwag en 'n ligte wind allangs die kuslyn en hierdie toestande geld dan vir vanaand. Nou kyk ons na die toestande vir môre en wyd verspreide baie in die oostelike helfte van Suid-Afrika sowel as oggendmiskolle, 'n 30% kans vir reën langs die suidkus en ook oggendmiskolle in die omgewing van Springbok en naby Namibië. Nou kyk ons na 'n waarskuwing wat uitgereik is en dit is in die omgewing van Gauteng en omliggende provinsies en dit is daar in Gauteng, dan ook Limpopo, Mpumalanga en dan ook dele van die Vrystaat sowel as Noordwes. Nou kyk ons ook na 'n waarskuwing wat uitgereik is vir môre en dit is vir brandgevaar oor 'n groot gedeelte van die Noord-Kaap en die noordelike dele van die Wes-Kaap sowel as oor 'n gedeelte van die Oos-Kaap en dit strek tot oor Graafrenet. Nou kyk ons na die temperature. Ons begin in Gauteng, Pretoria oornag 13, later 27, reënerig in Springs 13, later 25 en die maksimum
vir vereniging sal 26 grade Celsius wees. Nou in Limpopo, Musina 20, later 32, ook warm in Palaborwa 31 en Bella Bella 16, later 30 grade Celsius. Ons beweeg nou na Mpumalanga en daar kyk ons na Middelburg 23 vir Middelburg, in Standerton 24 en dan in Ermelo 11, later 23. En 'n groot gedeelte van hierdie provinsie wat môre nat sal wees. Ons volgende provinsie is dan KwaZulu-Natal, baie warm in Richards Bay langs die kuslyn 34, sentraal in Pietermaritzburg 32, Kokstad oornag 11, later 28. Nou die volgende provinsie is die Oos-Kaap en daar ook warm in Gqeberha 30 en Oos-London 30, Holamore 33, Graafrenet ook daar waar die brandgevaar is 37 grade Celsius môre. Nou in die Wes-Kaap, in die noordelike gedeeltes baie warm in Klein Willem 35 en dan ook in Oudtshoorn 36, Beaufort Wes eerder 37, Hermanus 25 wat die maksimum sal wees. Nou weer noordwaarts in die Noord-Kaap baie warm in Appington 38 grade Celsius daar, 34 vir De Aar, Sutherland oornag 10 later 31, terug in die Binneland. En nou in die Vrystaat waar dit ook baie nat sal wees môre, Wepener 28, Garieptam 32 en Bethlehem 24 en dan die laaste provinsie in ons weervoorspelling is Noordwes, ook nat in Noordwes môre en daar sal die maksimum in die noorde wees 28 by Mahikeng, Wolmaranstad 30 en Taung 16 later 32. En dis dan al van die weersentrum. Goeienag. This program is rated 16 and contains strong language and violence. Viewer discretion is advised. All creatures of our God and King, lift up your voice and with us